Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir tığandar, ardaqtуу atalar, ağalar, dostlar, iniler. Jaratkan Allah Taala İslam dinin bergen tınç yaşaş üçün. Jaratkan Allah Taala İslam dinin bergen jırtqıç bolboy, biri-birine zulumduk kılbay, kan tökpöy, biri-birin kordoboy, biri-birin mal mülkün tartıp albay, yaşaş üçün bergen İslam dindi. İslam degen tınçtık degen söz. Biz her bir namazda Jaratkan Allah Taala'dan tınçtık surap, Assalamu aleyküm dep salam bergenden keyin Allahumma entes selam. Ya Allah sen tınçtıksın. Ve minkes selam. Senden gana tınçtık dep. Tınçtıkты tilep. Her bir namazda tınçtıkты tilep atkan uçur emes, daim ele. Hurmatlı ağay Müslüman bir tuğandar, kim kança yaşayt, bunu Allah çeçet. Kança ırıskı jeyt, bunu Allah çeçet. Kança avir tavat, bunu Allah çeçet. Kança perzentli olat, bunu Allah beret. Kim beyişke giret, kim dozokka tuşat, Jaratkan Allah Taala çeçet. Biz unutmaylı tübölükte ahiret var ekeni. Biz unutmaylı insan ekenimizdi. Biz unutmaylı Müslüman ekenimizdi. Biz hiç kaçan unutmaylı öte meyrimdi, en meyrimdi Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ekenimizdi. Bugünkü günü or avalda turabız. Kudaga şükür bu jerde akıldılar, estüler, jakşılar, tazalar, imandılar, bir tuğandar gelip oturuşat mına meçitте. Biz barыбыздын жүрөгүбүздө тилегибиз. Jaratkan Allah Taala kança ömür verse tatыктуу жашайлы. Бири-бирибизге зулумдук кылбай, кордобой, боорукер болуп, райымдуу болуп, bir tuğan болуп, боорукер болуп жашайлы. Мына İslam dininin çakırığı. Dinde жашайм деген адамга Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ülgü. Dinde yaşavayım degen adamga şeytan ülgü. Adamın keyfin giygen şeytanlar var. Alardın maksatı dürbölön, tertipsizlik, imansızlık, kan tögü, kordo, zulumduk, tınçsızlık. Tuğandar, hurmatlı Kırgız eli, bayırkı el ekenibizdi unutmaylı. Бүткүл алам карап турат шерменде болбойлу. Жүзүбүздү жарык кылып, селдебизди, ак калпагыбызды кийип ааламды кыдыра турган болойлу. Мен бардык саясий, мынакей бүгүнкү партиялар дейбизби, курамдар дейбизби, лидерлеринен, аттуу баштуу салымдыларынан Allah'ın razıçılığı için meçitte turup suranıp ketem cuma günü. Tuğandar eldi kağıştırbaylı. Ulutlarga bölüp, urularga bölüp, regionlarga bölüp, palançayıptiki, tükünçöyüptiki dep bölüp, aram iş kılbaylı, kolubuzga aramga barbaylı. Tuğra biz bilebiz, Halid ibn Walid radıyallahu anh'ın aytkan sözü var. Batırlık ömürді kıskartpaydı, korkoqluk ömürді uzartpaydı. Batırlık ömürді kıskartpaydı, korkoqluk ömürді uzartpaydı. Esten çıkmasın jattagana bilip alaylı. Taqdırda kança nerse olsa bunu bilebiz. Taqdırda kança nerse olsa bunu göröbüz. Emne oldu, mınday kılsa mınday olata, tigilde kılsa mınday olata dep şeytanга жол açpaylı dağı. Бүгүнкү сааттан баштап, бүгүнкү минуттан баштап алдыга жуманын урматынан,
Cuma gündün urmatı. Allah'ın karına kalıp, kabır bizdi kabul almay koybosun. Ok çıkargan adamlarga, dürbelen salgan adamlarga, eldi kagıştırgan adamlarga men korkup aytay albayım. Kabırdalarga kanday mamile bolar eken. Kabır kabul alıp sırtqa çıkarmay koybosun. Kabul almay koybosun tuğan. Allah'ın aldına barganda jayыңыз başka jakta bolup kalbasın. Görge kirgende imanыбыздын жарыгы менен киребизби, же мунafıктыктын караңгылыгы менен киребизби? Ok çıkargan, soğuş açkan, al жерде береке болбойт. Allah Taala berekeni götөрөt, açarçılık kelet. Biz açarçılıkta жашаганды каалап атабызбы? Жок, жок. Кудайга шүгүр эсибиз бар, акылыбыз бар. Урматтуу жаштар. Канчалык күчүбүз болсо, күчүбүздү туура эмес жакка иштетпейли. Күчүбүздү жакшылыкка иштетейли. Биримдүүлүккө иштетейли. Достукка иштетейли. Кайрымдуулукка иштетейли. Боорукерликке иштетейли. Күчүбүздү мамлекетибизди өнүктүргөнгө иштетейли. Элибиздеги амандыкка иштетейли. Бейбечараларды колдогонго иштетейли. Күчүңүз барбы? Бүгүн мусулман менен мусулманды кагыштырып, алсыратып, биз алсырасак, мамлекет алсырайт. Алсыраган мамлекет менен ким сүйлөшөт? Буну бардыгы кордой баштайт. Буну бардыгы кордо тебелей баштайт. Биз кыргыз мамлекетин кордогонго, тебелеткенге ошол жакка барабызбы? Жок тууган. Мечитке келгенде биз дуа кылабыз, сурайбыз, жараткандан тилейбиз. Бирок ушул жердеги отургандар, акылдуулар, аксакалдар отурат. Жакшы ишмерлер отурат, таза адамдар отурат. Кудайдан корккондор отурат, жаштарыбыз отурат. Баарыбыздан ишенемин. Кудай кааласа өзүбүздүн чөйрөбүздү токтотобуз, тыябыз деп. Тынчтык митинги деп буну унутуп коелу. Ааламда билбейм, мен Кыргызстан үчүн айта алайын, бизде тынчтык митинг жок турган. Ыплас митингтер. Бири-бирин кордогон, бири-бирин урматтабаган, бири-бирин сөккөн, бири-бирин тилдеген, жакалашкан, мушташкан, кан төккөн, ушактаган, чакымчылык кылган, жала жапкан. Каяктагы тынчтык митинг? Туган өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз үчүн башка элдердин, жаштардын өмүрлөрүн курбан чалбайлы. Жаштардын, башкалардын өмүрлөрүн курбан чалбайлы. Өзүбүздүн бузуку кызыкчылыгыбыз үчүн Кудайдан коркойлу. Ар бир жанга бир өлүм бар. Бирок ушул менин бузуку кызыкчылыгымдын себебинен бирөөнүн балдары курмандык чалынып кетпесин. Бирөөнүн балдарынын энелери көзүнөн жаш акпасын. Бирөөнүн балдары жетим калбасын. Biz peşelebizdi Allah Taala'nın aldına sajda koygan adamlarız. Biri-birimizge janaza okuy turgan adamlarız. Biri-birimizdi göme turgan adamlarız. Biri-birimizin artımızdan Kur'an okuy turgan adamlarız. Biri-birimizdi juuy turgan adamlarız. Kança boldu, afallah amma salaf. Fitna uşunday, dürbölöň, kogalış, mına uşunday tertipsizlik, uşunday jaman fitna, oygotpogula, toktota alбай kalasыңар деген. Oygotpogula, toktota alбай kalasыңар деген. Rivayatlarda gelet, fitna uçurunda, dürbölöň uçurunda, turgan adamlarga karaganda oturgany jakşı eken. Baskan adamlarga karaganda turup turgan adam jakşı eken. Жүгүргөн адамдарга караганда жүк баскан адам жакшы экен. Адамга ачуулук келгенде акылы кетет. Ачуулук келгенде акыл кетет. Ачуулук келгенде акыл кетет, урматтуу. Кыргыз эли ачуулук алдырбайлы, каны суюктук алдырбайлы, кызыкандуулук алдырбайлы. Ачуулук келгенде дагы айтайын, акыл кетет. Биз акылыбыз менен инсанбыз. Biz akılımız var, oşon için insanız. Akıl getkenden keyin hayvanbız. Akıl getkenden keyin şeytan gelet.
Akıl ketkenden keyin şeytan gelet. Şeytan gelgenden keyin ne bolot? Kırgın bolot. Adam akıllı menen akıl. Bolbosa jırtkıç. Adam akıllı menen akıl, bolbosa hayvan. Adam akıllı menen akıl, bolbosa şeytan. Бұл ақылды сақтап қалыш үшін шариатымыз айтқан. Арақ ішпе. Мастарды барыбыз деп білеміз ғой. Наша тартпа. Білеміз ғой. Не үшін тыйым салған шариатымыз? Хамыр деп қояды арабша. Хамыр деп қояды. Арақты хамыр деп қояды. Не үшін хамыр десе? Мухамаратыл ақыл. Ақылдың үстін жауап қалады. Akıldı жарақсызға шығарады. Ошончо адам арақ ішкенден кейін бұл апасы же аялы танымай қалып атады да. Мына мен үйім же мына алып танымай қалып атады. Бұл профессор емес беле, бұл академик емес беле, бұл жақсы адам емес беле, бұның ақылы қайда қалды? Бұған бәрібір болып қалды. Арам ба, адал ба бәрібір. Туғандар, ашулық пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Açılık gelgende söyleme. Açılık gelgende söyleme. Açılığın geldi mi? Turgan bolsan otur. Oturgan bolsan jat. Mına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytып атат. Basıp baratsan açılığın gelse tokto. Turgup turgan bolsa, toktop turgan bolsa açılığın gelip ata otur. Oturgan boydan açılığın gelse jat. Ne üçün? Şeytan ottan жаралган. Адам атабыз топырақтан жаралган. Шайтан айтқанда, Алла Таала сажда қыл дегенде сажда қылбай қойғанда, эмне үчүн сажда қылбайсың десе, ана хайрун минху. Мен адамдан жакшыракмын. Эмне жакшыраак сен десе, халактани мин нар ва халактаху мин тин. Мени оттон жараттың. Бу адамды топырактан жараттың. Топырак өзү ордунда эле турат мындай болчу. От үстүгө көчөйөт, үстүгө көтөрүлөт. От көтөрүлүп турат. Мен бийик көтөрүлүп турам деп текеберленип, адамды паска уруп, мына шайтандын иши эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мынакей шайтан оттон жаралган, от көтөрүлөт, күчөйөт. Ошондо басып кетип аткан болсоң кыймылдап, токтогун, токтоп турган болсоң отургун, отурган болсоң жаткын. Эмне үчүн? Шайтандан сактанган. Шайтан кызыкканды болуп, алып келет дагы эмне кылат? Кагыштырып берет. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, мен бүгүн кичине аз-маз сиздерге үнүмдү катыгыраак чыгарып айтканга айтып атам. Кечирим сурайм аксакалдардан. Бирок бүгүнкү күн ар жактагы группалар, ар жактан телефон чалуулар бардыгы айтып атат. Азирети муфтибиз каяка баратабыз? Азирети муфтибиз каяка кетип атабыз? Азыр айтып калбасак болбойт. Бардык областтардан келип атат. Тыйын тутат, мын тутат деп. Кыргызстанды талкалайын деген айван акмактар мен угуп койгула. Мехраптан, минбардан сүйлөп атам. Пайгамбарыбыздын аманаты бу. Элди ойлогон, элге күйгөн бирөөсү дагы жок экен. Бардык областтардан, райондардан келген мусулман бир туугандарым кайткыла үйлөрүңөргө. Ата-эне бала чакага кайткыла. Gölden geldin mi gölge kayıp. Oştan geldin mi oşma kayıp. Talastan geldin mi talasga kayıp. Narından geldin mi narınga kayıp. Batkenden geldin mi batkenge kayıp. Çüyden geldin mi üyüge kayıp. Jalavattan kayıp üyüge. Mirni miting degen bolboyt, aldanıp kalma. Hiç kim başkara almayt. Hiç kim toktata almayt. El sel dep koyat. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, биз баарыбыз жаратканга дуа кылайлы. Дуа кылып аракетибизди да кылайлы. Талкалаган бир паста, курган аста-аста биз качан мамлекетибизди анан курабыз? Курун электи талкалап атсак, эми бутубузга туруп пандемияда 7-8 ай ушинтип кыйналып атсак, мамлекетибиз экономикасы эми буттан туруп, бирибизге жардам берип, волонтерлор Алла разы болсун ушундай кылып, колунан саар кеч, бир нан сындырып нан бири-бирине бөлүштүрүп берип атса,
Tinçlikti Allah Teala'dan tileyliyor. Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan granitsaları cevap biz 100 şeyliyor. Topalan bola versek ayaktan toklasın. Ayaktan ölsün, ayaktan tınçtık, ayaktan amandık. Birinin mülküne biri kol salıp uğurdaytılan olsa aram mı kayıntıp ötön. Kayıntıp bala çakana beresin şu birinin mülkünü alıp kayıntıp bala çakana beresin. Kayıntıp giyinip alasın. Kayıntıp birinin şu haladinliğin üyünü alıp arıp koyup alasın. O şuka kayıntıp et nanını koyasın. Kayıntıp sen jürögün çıdayıp. Birinin mülkü kaçan cuk çele. Birinin mülkü kaçan buyur çele. Birinin mülkü teşip çıkanına görgönmüz. Teşip çıkanına kadar güven olganmız. Senin bulunsa bala çakandan teşip çıkar. Bala çakanına rayın kıl. Sen dozoktan korkmasan dağı. Kabırdan korkmasan, Allah'dan korkmasan, eldin kargıştan korkmasan, enelerdin göz yaştan korkmasan, kılıveren de sana da bir dozok vardır. Güçlüğümün deme, senin güçlüler var. Kıyımın deme, senin kıyımlar var. Güçlü kıyınsın ba. Bir hurmatlı Cuma'ya gelgenler, mınazı kuda kalsa kayrılar duğa turgandar. Gelinizler, biri-birimiz bir boğru olup yaşayla. Ansız dele yaşa uzaz eken. Ansız dele erten bir sürünü gete degen biz. Kança degen adamlarımızdan, jakşılarımızdan ayrıldık. Az bolsa dağı mamleketimizden egemendiğine kanca ata babalarımız kan tökkön, göz yaş tökkön ele. Uşunu bizden kolumuz menen gayra talkalanıp, biröge jem bolup, biröge koru olup, biröge uyat bolup, biröge'nün göz karamağında biz ortamızda bir-birimiz menen uruşup etsek, çet mamleketten gelip biri acıratsın mı bizde? Biz o şokoda akılımız jetpey kaldı, bir-birimiz menen kucaklaşkanга jürögümüz tartpay kaldı. Biröler gelip bizde acıratsın mı? Acıratpayt al acıratpayt. Al kurçutat. Otqa otun taştayt. Bilip koyuңuz, biz özümüzgө gana özümüz güye alabыз. Bir dağı başka biri bizge bunday güygöйт. Жараткан Алла Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин. Туура акыл берсин. Баарыбызга боорукерлик берсин. Баарыбызга мээримдүүлүк берсин. Баарыбызга ынтымак берсин. Мамлекетибизге тынчтык берсин. Amandıq versin, tertiptülük versin, kızıkandılık kaldırmay, yaşlarımız akıl esti olsun, bardına tuğra çeşimlerde kabul alıp, mıyzam talasında, mıyzam mamleketinde, hukuklu mamlekette, aman mamlekette, el suktana turgan mamlekette, öskün, örükön mamlekette yaşagan Allah'ım yardım versin. Barımızın ibadatlarımızı kabul kılsın, Жараткан Allah Taala'm iki dünyamızda abad kılsın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Жараткан Allah kılgan namazlarımızda, kılgan ibadatlarımızda, kayrımdılıklarımızda, tövbalarımızda, dualarımızda bardığını kabul kılgın. Жараткан Allah bugün ıyık Cuma günü oturağız. Cuma namazı okup bütüp oturağız. Ulu Kur'an-ı Kerim'din ayatların hurmatına, elibizge, jurtubuzga, mamleketimizge tınçlık bergin, amandık bergin, turuktuluk bergin, dostluk bergin. Жараткан Allah tuğra düşünüş bergin. Biri-birin tuğra düşüngön adamlardı payda kılgın. Жараткан Allah elibizge, jurtubuzga jamandık kaalagandardın bardığın jamandığın özlerine kaytargın. Jamandardın jamandığından, fitnakorlardan fitnaçılarından, ya Allah buzukulardan buzuğundan barыбызды elibizde saktagın. Mamleketimizge amandık bergin, turuktuluk bergin. Жараткан Allah tınçlık, amançılık, tokçuluk bergin. Жараткан Allah jakşı gündördü, jakşı tündördü, jakşı dost, jakşı koşunalardı nasip kılgın. Jaman tündörden, jaman gündörden, jaman saat, jaman koşuna, jaman jorukların barından ya Allah saktagın. Жараткан Allah oğrugandarga şifa bergin. Ölgönderge ya Allah imanı menen ketkenlerden barına şu Kur'an-ı Kerim'in soğuplarını bağışladık ya Allah, günelerin keçirip daracaların beyik kılıp kabırların nurlu kılıp tübölüktü bıra turgan jayları Firdavs beyişinden orun bergin. Жараткан Allah elimizi jurtubuzdu ar kандай gelişpesliklerden, imansızlıktan, uyatsızlıklardan saktagın. Alganday ar kандай bölünüp jarulardan saktagın. Ar kандай toplarga bölünüp alıp şeytandın kuralı bolgondordan, düşmanlarga kuralı bolgondordan, бүткүл аламда шерменде болгондордон сактагын ya Rabbul Alamin.
Жараткан Алла эгемендүүлүгүбүздү түбөлүктүү кылгын, эгемендүүлүгүбүздү мамлекетибизди бүтүн кылгын, элибизди журтубузду асмандан келген балелерден, я Алла жерден, суудан, оттон келген балелерден, ya Allah adamın keyfini giygen şeytanlardan saktagın ya Rabbul Alamin. Жараткан Allah elibizge tınçlık bergin. Ya Allah tuğra düşünük bergin. Жараткан Allah ırıskыбызды keng kılgın. Eşkimge kor, eşkimge zar kılvagın. Eşkimge muhtaç kılvagın. Ya Allah yüzlerimizni jarık kılgın. Büröge ya Allah şermende kılvagın. Yüzlerimizge ya Allah nur bergin. Kabırlarımızga ya Allah nur bergin. Jüröktörübüzdü ya Allah özüň nurlagın. Jaşlarımızga güç kuvat bergin. Akıl es bergin. Ya Allah sabırlılık bergin. Ya Allah estүү kılgın ya Rabbul Alamin. Karı atamlarımızga densoluk, bar el yurtubuzga ya Allah jakşılık, jakşılıkların açkıçı kılgın, jamantardan japkıçı kılgın. Barыбызды özüň razı kılgın. Barыбызdan ya Allah özüň razı bolgun. Özüň razı bolbostan ölüm berbegin. Jaratkan Allah barыбызga jakşı münöz bergin. Barыбызга sabırlılık, şükürçülük bergin. Barыбызга ya Allah bakıt bergin. Barыбыздын ya Allah bala çakabızga tınçlık, amançılık, bereke payız bergin. Ya Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ya Allah kança jakşılıklar tilegen bolsa oşo jakşılıklar tileybiz barыбызга nasip kılgın. Peygamberimiz kança jamantan pana tilese biz dagı pana tileybiz oşo jamantan barından barыбызды saktagın. Ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin bi rahmetike ya erhamer rahimin.